ngasi phongkiba tongan tongan Manipuri si phongsingi maroibi ipausing myam thamjege ahanmada sanalaiba pausi digi lakusaraga more da anoba khul semduna khunda silamba Myanmar masa mart fu fare logi wangbud mitop thamjilam labdi sarak phangani se minister logi wangbud Manipur gingam khai lanchilalaga naunu khul tasilaga leramba angang mapan yauna Myanmari mart fu Manipur police na foikre Myanmar ki narona sangsilakpa miyoi sing thengnarabadi police ta pau pibiu kariguma lokai na mitop sing thamjilamba tarabadi serak phangani haina se minister nongthomam berena phongdokre social media ra thagalakpa post amada se minister n berena deputy commissioner Technopal Ranjan Yumnam ASP Technopal special commando team Technopal su lokai na Myanmar romni sangsilakpa mitop sing khangdokpa ngambagi damak thagatpa phongdokhe se minister ki post aduta hai ngarang Technopal district ki more subdivision ki manung sanba hais langsam village ta thangnabda new salbung haina minthonba anobu khulama khunda silamba pawphungki loinana maphamadu da naron sangsilakpa Myanmar nationalism leide haiba kaknaba pawphungmadigi DC Technopal ASP Technopal additional ASP law and order Technopal SDC more OC more PS ki section 2 amasung more commando ki team taruk maphamadura sangsinduna maphamadura leramba miyoi verification satakhibane Chief Minister na Myanmar ngangkhoi paring da khundari ba miyamda appeal tawraduna hai maphamadura khundari ba miyoi sing Myanmar gi mitop sing sangsilakpa thengnarabadi state government ki mari lenaba authority da pau pibiu kariguma lokai na sangsilakpa miyoi sing thamjilamba thengnarabadi akanba serak mayonagani haina phungdokli nakala maramda police tagi phangba paun hai ngarang satakhiba spot verification adura angang mapan yauna Myanmari masa marfo fakhi phagalaba Myanmari masa marfo du ngasinungtil JMIC Technopal court puthoki loinana makhoi singadu summary trial da jail da thajilaba yai haina pausna makhatari amaramda ngarangi thaudu odugi matungna Technopal district ki more subdivision gi manung sanba hais langsam village ki area lomasum order da akaiba tholapa yabagi pau ASP Technopal gi phama leire asiguma thabasina maram oiraga miyoibigi punsida khudong thiba aso apan ayet apan thokpa yabagi oi thokpa leiri maram sina hairiba mafam asida lo kaiba yaba thabak satharakpa yaba mawong leibana miyoi manga natragana masidagi henba miyoi sing punduna sai nongmai amasu mi sibi yaba kusukulai sing puduna satpa kudakta atingma thamle loinana phiba masi yenglaga CRPC 1973 gi section 144 gi makhara atingma thamagi tangai fadaba leire hairi Maramasina CRPC gi 1973 section 144 subsection 2 gi makhada lo kaiba thabak torok yabagi phiam na leramana miyoi manga natragana masidagi henba miyoi sing punba se nung license jok du nungmai paiba khuju khulaina singba puduna satpada thingba thamle hairiba thingba si hais langsam village amasung thangnana leriba mafam singna sanagani haina su order duna makhata na pali makhasa tarak poina to pa pawmana Hindenburg report ki matung India ki khwaidagi ina khunba Adani group ki share sada kun handakre New York to based over Hindenburg Research Institute na Adani group ki maramda asoi boran ke amurum yawi hena maral siba report ama phonglakpadi India ki khwaidagi ina khunbani hairiba group asigi stock market share sada kun handakre Adani group ki makhada lebe company sing stock sing ayamana haitharaki Adani Post ki stock share sada kun handaduna hauki pisai ani asida khwaidagi nemboiki loinana Adani Transmission Adani Green amadi Adani Total Gas ki stock share su sada kun handaki hari Adani Group asina handakta nauna leshin giba ACC gi oina sada taraga manga amadi Ambuja Cement gi oina sada kun manga handaki group asigi flagship company oiripa Adani Enterprises ki oiba ngasi crore lising kungi FPO launch tawbada sara taramaki masida sunatana Adani Power bu sada manga Adani Wingmer amasum NDTV su sada manga mangki thawong sigi matangda Ahmedabad based taw Adani group ki mekedigi Hindenburg research ki matakta logi oiba action lakhotani loindana research institution asina thaduragli report asi yumpham yautobani masina leba asigi investors sing sound nungnang po handuna group ki mix thiena na bohona badana tana FPO sound ka hele saira sita numinini thangna Adani group ki stock share da hantharakpa sina maramoiduna India ki khwaidigi sauba life insurance company am oidiba LIC gi oina lupa crore lising taragani par mangkre corporation asigi oina group asigi share da sai asigi January 13 da lupa lising marfuga mathugi sani go khumfuga ni pa leramani adu January 13 fawba da lupa crore
ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯒ ꯅꯤꯄꯥꯟꯒ ꯆꯥꯇ꯭ꯔꯨꯛꯀ ꯅꯤꯐꯨꯒ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯃꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯨꯝꯐꯨꯒ ꯅꯤꯊꯣꯏꯒ ꯆꯥꯇ꯭ꯔꯨꯛꯀ ꯀꯨꯟꯒ ꯃꯥꯊꯣꯏꯗ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯦꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯂꯃꯩꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝ ꯍꯦꯛꯇꯔ 100 ꯇꯪꯕ ꯌꯣꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯃꯩ ꯊꯥꯕꯁꯤꯡ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯂꯝ ꯍꯦꯛꯇꯔ 100 ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯂꯃꯩ ꯊꯥꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤडियाꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯃꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯉꯥꯟ ꯇꯥꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯎꯃꯪ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯅꯤ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡꯁꯤꯡꯗ ꯂꯃꯩ ꯊꯥꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯇꯥꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯤꯝ ꯋꯥꯔꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10:30 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗ ꯂꯩꯅꯈꯤꯕꯅ ꯏꯔꯤꯜꯕꯨꯡ ꯕꯤꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯁꯒꯣꯜꯂꯣꯛꯇ ꯂꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯁꯤꯠꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯥꯛꯈꯠꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯩ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯂꯃꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯔꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯔꯦꯟꯖ ꯁꯣꯡꯕꯨꯝ ꯔꯦꯟꯖ ꯁꯥꯗꯔ ꯏꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯗꯔ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ BJYMꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯂꯤꯀꯥꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯨꯊꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ IGP ꯊꯦꯝꯇꯤꯡꯒ ꯆꯪꯕ ꯆꯤꯐ ꯀꯟꯖꯔꯚꯦꯇꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯩ ꯃꯨꯊꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯏꯔꯤꯜꯕꯨꯡ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯀꯤ ꯀꯝꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯅꯝꯕꯔ 19, 20, 21 ꯑꯃꯁꯨꯡ 22ꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯔꯨ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄ ꯃꯨꯊꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯀꯣꯏꯔꯦꯡꯒꯩ ꯕꯤꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯕꯤꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯍꯋꯥꯏꯕꯝ ꯊꯣꯃꯥꯁ ꯃꯩ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯩꯅꯤꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯥ ꯐꯨꯡꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯋꯥꯟꯊꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯂꯩꯀꯠꯅꯔꯕꯁꯨ ꯆꯤꯡꯈꯥ ꯌꯧꯅ ꯄꯨꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯃꯩꯅ ꯏꯀꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯄꯨꯊꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛꯇꯒꯤ ꯆꯥꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯍꯤꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯅꯥꯄꯤ ꯁꯤꯡꯅꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯪꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯆꯨꯔꯨꯞꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯛꯂꯒ ꯑꯆꯥꯛꯄ ꯃꯩꯈꯦꯠ ꯃꯔꯨꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯪꯕꯤꯗꯅꯕꯁꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ 63 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ UN ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2013 ꯏꯪ 2010 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ 63 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯑꯦꯟड ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁ UNODCꯅ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯣꯄꯤꯌꯝ ꯁꯔꯚꯦ 2022 cultivation productions in implication ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ 63 ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯨꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯝ ꯍꯦꯛꯇꯔ 90,100 ꯍꯦꯟꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯔꯨ ꯂꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ 63 ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯨꯅ 830 ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯣꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯌꯝꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯩꯔꯤ UNODCꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤꯃꯤ ꯗꯣꯒ꯭ꯔꯥꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2019ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯟꯅꯕ ꯏꯁꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯄꯤꯌꯝ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ
रिपोर्ट असगी मतुंगिन लेबा अदुदा पॉपी थाबी चांग ख्वाइदगी यामने हेनगलकलिबा असि सनी स्टेटनि मसिदा सादा कुंथ्रागा मपन हेनगलखि मसिगी मनुंगदा चिनमदी कया स्टेट मथंग सिन सादा तरागा मरी अमसुम तरागा मतुगी चांग हेनगलखि लोइनना कासिन स्टेट सादा अहम हेनगलखि पुथोकी चांग सादा निफुग मत हेंगतुना हौजिक कुमजा इंग लिसिंग अनिदगी UNODC ना मियेंग संग हौरकपदुदगी हंदकी असिना ख्वाइदगी याम ओइदे हरि पॉपी थाबन खुंजासिंग फंगलिब सेंथोकी चांग हौकिब कुमजा इंग लिसिंग अनिगा कुनगनि थोइद सादा हुमफुग मपन हेंगलक्तुना केजी अमदा US$ अनिगा मार्फु फाव यौख्रे मरमसिन ममांगी सहीसिंगदा लौमीसिंगना फंगलम सेंथोक अदुदगी हौकिब कुमजा इंग लिसिंग अनिगा कुनगनि थोइगी मतुंगदगी सरuk अनि हेंगतना फंगमंगमले अदुमैना मलेबा सिगी ओइना सिडमी लोनगी फिबम यामना फतबा मदि सेलगी बेलु हंतखिबा थाव मसुम हारगी ममल वंखतखिबना मरमोइदना प्रोसेसिंग पावरदि अहोंग पुरकपंगमद्रे हरि लेबा सिद ओपियम पुथोपगी सांग हेनगलकपदना तना मसिदगी सुंगम मखल मखा क्यागी ड्रग्सिंग पुथोपगी सांग सोंखलखली मेयमार ओपियम की बेलु असि सारंग $1 बिलियन अनि की सांग लैरि लोइनना हेरोइन गोयना $1 बिलियन तारागी सांग लैरि दोग्रास न मखातना फुंगदोरपगी मतुन लेबा सिद ड्रग की ललोन इतिक तौबगी सांग ओखलखलिबा असि हौजि हौजिक थेंगनरिबा ललोन इतिक तौबगी सांग ओखलखलिबा हौजि हौजिक थेंगनरिबा पॉलिटिकल वेब उखनबा सिगा यामना मरि लैने हरि पॉपी थाब सेल थुंग यामना मरी लेनबा असोबी सुमने मरमसिना पॉपी पांबी खक्तमक यानथपना वाथोक असिगी वोरोसिन प्रकम हमलोय मरमसिना लोमी सिंग अदुगी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट अमा सिनबिनाबा नत्रगना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अमा लेहेंद्रबदी वाथोक असिगी वोरोसिन प्रकम ओइथोकलोय हाइना UNODC गी कंट्री मैनेजर फॉर म्यांमार बेनेडिक्स हॉफमैन फोंदुरकली हानि सुपली मखासा थरफोइना तोपो मरुबी पाउसुंग म्यामना तेंतक थमजरमगे HIV/AIDS का सगुन हिंगलीबा मियोइसिन हिदाक पीबगी थबक मोंग तादरे रिम्स अमदि जेनिम्स याउन स्टेट असि तोवान तोवान मफमसिंग हांग ART सेंटर सिंगदा HIV/AIDS का सगुन हिंग सेकेंड लाइन के पेशेंट सिंगना साब हिदाक पीबगी थबक मो मरिल तादरे हाइना CONE कोन मराल सिरखी हिरामसिग मरि लेनंग असि हौदाम लेरक्त लेबा लुप असि ऑफिस ता पांथोक पावमिसिंग उनाबा मद कोन की प्रेसिडेंट RK नलिनी कांताना स्टेट असिदा लैरिबा HIV/AIDS का सगुनदुना हिंगलिबा मि लिसिंग कुंथ्रारोम असिगी मनुंग सादा हुंद्रागा मंगारोमना सारिबि हिदा असि नाकोगी मियंग मखादा मैक्स न मतम साना फिरी अदुबो लेमौरिबा सादा तरागा मंगा ओरिबा सेकेंड लाइन की पेशेंट अमदि किडनी नाबसिंगा सारिबा एबाकेबिर अताजानबिर अमदि रेटियोनबिर की कंपोनेंट्स याव गुली सारिबा मियोइसिंगी हिदा असिगी हौकिबा सहीगी जून अमदि जुलाई थारी ngasi फावब निंगथिना पिबिद्रे स्वाइदि मरुओइना नाकोगी गाइडलाइन की मतुंगिना ART सारिबा सिंग था अहुम फावबगी हिदाक पियु हाइरबसु मणिपुरगी ओइनदि सेकेंड लाइन की पेशेंट सिंगदा जेनिम्स अमदि रिम्स यावना सेंटर सिंगना नुमित मरी निदगी तरागा मंगानी फावबदंग पिरि मसिगी मतकता अहल सिंगना सागदब हिदागदो फंगदबगी अंगांग साब हिदाक ओइना पिबसु यावरे थावोंग असि मैक्सना HIV/AIDS की सेकेंड लाइन के सगुनदुन हिंगलिबा मियोइसिंगबु थावोइदबनि हाइना लौगि हिरामसिगी मतंग पेशेंट सिंगना मरि लेनबसिंग वोकनबा थौरांग तौरुरबसु वोकलुरगा मखोइदि हिदाक असि पिबा लेखिगिद्रा हाइबगी अकीब लेबदगी वोकत पंगमद्रे हाइना कोन वोकत अमा लाखले मरमसिन हिरामसिद स्टेट असिगी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर S रंजन अथुबु मतंग मियेंग संगिदुना HIV/AIDS की सेकेंड लाइन की पेशेंट सिंगना थेंगनरिबा अवाबसि खुतक कोनबियु हाइना सुमखा ताखि अमरमदन MLA अनीदा मेमोरियम पिसिनख्रे हाइदि सलिबा था सिगी तांग कुनगनि थोइदा खेत्रिगावदा लैबा ABA ग्राउंड मैथिपांगल शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी MPS DTC न सिंदुना मियाम गे कन्वेंशन मा पांगथोक्तुना लौकिब वरेप की मतुंगिना कमिटी एसना मियाम गे मियुत सिंग मेमोरियम पिसिनबगी खोंगजंगी सरुवा मोइनंगसि मणिपुर खुंदारिबा मैथै पंगल फुरुबसि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंगिना शेड्यूल ट्राइब लिस्ट सन्नना बंगसिदगी हौरगी MLA अमनि मिनिस्टर सिंगदा मेमोरियम पिसिनबगी अहानबा नुमित मयांग इफाल AC की MLA रविंद्र अमसुम खेत्रिगाव AC की MLA शेख नुरुल हसन दा मेमोरियम पिसिनख्रेरि मकासा थरपोइन होयेलन पाउदगे तो मरुबी पाउसुंग म्यामना थमजगे सेक्शलवा असम राइफल्स की चेक पोस्टिंग लांथोक्तुन लुपा करोड़ 3.35 की ड्रग पुरखिबा कमांडो मंगा थबक थदखरे जेल दसु थजिंख्रे इम्फाल मोरे लंबी NH 102 परिंगी खुदेंग थाबित लेबा असम राइफल्स की परमिनल्स व्हीकल चेक पोस्ट PBCP यावना मोरे दगिना पालेल फावगी मरक्त लेबा असम राइफल्स अमसुम पुलिस की सेक्शलवा चेक पोस्टिंग लांथोक्तुना मलेमी कैथल लुपा करोड़ 3.35 रोंग यामलबे हीरोइन नंबर 4 अमसुम WY टेबलेट थासी की तरागा तरुक्ता माय पाकना पुरकप ngमखिबा कामाना पार्सल मंगा थबक थदखरे
ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯕꯨ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇꯒꯤ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯄꯦꯔꯦꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ 63ꯁꯨꯕ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯍꯣꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯕꯨ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇꯒꯤ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯧꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ DIPRꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯃꯉꯥꯕꯨ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇꯒꯤ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇꯒꯤ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯒꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯌꯨꯅꯤꯠꯇ ꯑꯦꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯍꯜꯕꯤꯗꯥꯔ ꯅꯝꯕꯔ 02200725 ꯈꯣꯏꯔꯥꯛꯐꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯍꯤ 38 ꯑꯄꯣꯛꯄ KS ꯊꯅꯤꯜꯖꯥꯎ ꯑꯋꯥꯡ ꯁꯛꯃꯥꯏ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏ 3ꯁꯨꯕ MRꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯔꯥꯏꯐꯜꯃꯦꯟ ꯅꯝꯕꯔ 0720060088 ꯊꯥꯎꯁꯨꯡ ꯁꯨꯕꯥ ꯁꯣꯊꯦ ꯆꯍꯤ 39 ꯑꯄꯣꯛꯄ TH ꯕꯕꯨꯆꯥꯎ ꯁꯣꯊꯦ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯄꯣꯇꯥ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯅꯝꯕꯔ 18012003 ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯗꯤꯅꯦꯁꯣꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯍꯤ 19 ꯑꯄꯣꯛꯄ Y ꯅꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯤꯇꯦ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ 6ꯁꯨꯕ MRꯗꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯔꯥꯏꯐꯜꯃꯦꯟ ꯅꯝꯕꯔ 0620100650 ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯆꯍꯤ 33 ꯑꯄꯣꯛꯄ M ꯏꯕꯣꯍꯟꯕꯤ ꯄꯣꯏꯔꯧ ꯈꯣꯡꯖꯤꯜ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯏꯐꯜꯃꯦꯟ ꯅꯝꯕर 0620100801 ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯗꯨꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯆꯍꯤ 33 ꯑꯄꯣꯛꯄ N ꯁꯔꯠ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯈꯨꯟꯖꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯃꯛ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯌꯨꯅꯤꯠꯇ ꯑꯦꯇꯦꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯄꯣꯁꯠ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯥꯕꯩꯁꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯃꯥꯟꯗ ꯌꯨꯅꯤꯠꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯜꯕꯤꯗꯥꯔ KS ꯑꯆꯧꯕꯅ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯣꯔꯦꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯁꯦꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯥꯗ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯋꯤꯄꯟꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯔꯨꯇꯤ ꯖꯤꯞꯁꯤ ꯑꯉꯧꯕ MN01K 6510ꯗ ꯇꯣꯡꯂꯒ ꯄꯥꯂꯦꯜ ꯇꯝꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯦꯔꯣꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ 1.336 ꯑꯃꯁꯨꯡ WY ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠ 10,000 ꯌꯥꯎꯅ ꯌꯨꯉꯥꯡ ꯕꯣꯛꯁ ꯃꯔꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 4:30ꯗ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯂꯦꯜ ꯂꯥꯏꯃꯅꯥꯏ ꯆꯤꯡꯖꯤꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯆꯦꯛ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 3:35 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯊꯨꯡꯂꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯛꯂꯛꯄ ꯖꯤꯞꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯏꯔꯝꯕ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯀꯨꯔꯥꯎꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯠ ꯖꯣꯁꯦꯐ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯊꯠꯂꯒ ꯐꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯪꯊꯣꯛꯂꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯇꯥꯛꯍꯜꯂꯒ ꯐꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ NDNPS Act ꯁꯦꯛꯁꯟ 21 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ C 22 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ C 2960 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ Cꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯦꯁ FIR ꯅꯝꯕꯔ 6 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 1 2023 ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯃꯛ ꯆꯤꯐ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 18 ꯏꯪ 2023 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 18ꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅꯁꯨ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯉꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯖ NDNPS ꯀꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯈ꯭रे ꯀꯣꯔꯠꯅꯁꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄ꯭लेꯌꯔꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯃꯛ ꯖꯦꯜ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈ꯭रे ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯒꯤ कमांडर केस असौब खकनतना कमांडो पर्सनल मरीद पुलिस की जुडिशियल कस्टडी रिमांड प्लेयर ऑब्जेक्शन तौरदुना केस असिदगी बेल पिबिनबा हाइजरखि हाइरि मकासा तरपोइना तो पावमनमो डॉक्टर बाबेश्वर तोंगब्रमबु मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ओयनखिबा अपॉइंटमेंट ऑर्डर हाईकोर्टना सनहनखिद्रे हाईकोर्टना हाई माकना वाइस चांसलर ओयबदा क्वालिफाई अमसुंग सुइटेबल होइदि था अहुंगी मनुंगदा फ्रेश रिक्रूटमेंट पांथोकदबनि हौखिबा नवेंबर 9 इंग 2019 मणिपुर लेंगाकी टेक्निकल एजुकेशन की डिप्यूटी डायरेक्टर ओइरमखिबा डॉक्टर बाबेश्वर तोंगब्रमबु मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ओइने अपॉइंटमेंट पीदुना ओइहनखिबगी मयक्ता माकपु फार्मेसीगिदमक खनखिबा दु अरानबा मौन सतखिबने अमसु मा पोस्ट असिगिदमक मतिक सादे हाइदुना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर फाइल तौरखिबा तुवान रिट पिटिशन सिविल मरीगी वयल कोना थेंगथांग नाइना सथरलबा मतुंग ngasi लाथोखिबा जजमेंट अमसु ऑर्डर दा माकु मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ओइने अपॉइंटमेंट पीबगी नुमित असिदा थोखिब ऑर्डर अदु सतनहंदना थमले हाइना लाथोखरे ngasi gi high court of manipur gi mekedi gi university sigi matang na pihiba landmark judgment ni haiba yarab order du court asigi justice MB Muraldas na pihibani doctor
Babeshwar Tongmaramu University sigi BC oine appointment pishinkibagi mayokta court file torkiba writ petition civil singna number 805 of 2021 791 of 2021 807 of 2021 amasung 825 of 2021 case mari makona punsinduna wayel sa tharaktuna December kunganitho English ngani kunganitho da case ngasigi aroiba hearing pangthoklawa numit adura reserve tawduna thamlakiba judgment amasum order na ngasi lakthokhibani haina su pawus da makhatana phongdorakli atopa tian ma paw manamu heroin number 4 lainaba motorcycle huralama miyoi jail thajinkre thasi kunga mathoi masum kungi thuki lona ba hingi nongai matung pungani rom tarakpada heroin number 4 lairaga sanabagi dama khangabo sorok wangmagi imung amadagi motorcycle Suzuki Avenix MN06S-1276 huralaga purakpada Thobal District Police Command gi timamana khangabok sorok wangmagi KM Blooming School manakta gari ga kona forkraba nahama mathang thagi tare phabu jail thajinkre kona jail thajinkra huran badugi maming aribam Salman Khan Allies Goroba sai kungamari apokwa MD Alaudin kawi sangayumpham Pulai Pokpi Maiden Kundagin Hari Taudosi Matana Maki Matak Thobal Police na case Molokolaga CJM Thobal Court Puturaki Venezuela Amaram Dana Masaga Sana Tabak Review Ishing the Taki Bami Lokat Miam Kangarava Asatula Elias Ishing Mai Masagi Sayam Silakpana Sonjilakpana Maramweraga Maki Masano pa MD Saros Kana Mochinduna Ishing the Tabami Lokat Tabak Mai Pan Satari Shentok later with the Awaba May under Imungashiki Mati Wena Balangana Saros Khan Bumasakasana Patabama PPU had all Manipur Art and Culture and Sport Development Society AMA CAS DAS Key Secretary Generals Muhammad Al-Tab Hussein Fundokre Saros Yon Lubasiki Office the Pantokiba Pogi Mipumaduna Miam Sound Tongdang Noriba Ahal Ushilang Ishing Mai Bigi Masanapa Saros Pu Handak Lawuduri Manipur Fire Service Ki Taba Asida Tabak PPU Maduna Imung Munungi Mati Webitana Miam Tawal Makatana Tabungam Wagini Swaki Amarum Republic Day Thoram Saruk Yaba Chatkhiba Nupimacha ni Lambigi Accident na leikhidre Humdraga Mari Subu Republic Day Thoram Saruk Yana Bigi Damak Chatkhiba Nupi Sahi Nauriba Mahiru Nupimacha ni Lambigi Lebaktiba Thawdo ama leikhidre duga atopa miyoi mangana arugo phium nu sokre hari Thawdo asiga mari leina police ki makok thongbu official amana phongdokhibida lebaktiba thawdo asi Assam gi Dobri district thokibani Dobri district ki manung chanba Dobri town gi mi yamna chinba GTB road Lambigi oiba accident adu thokibani leikidraba mahiru NES siga loinana car amada miyoi kharaga punna humdraga mari subu Republic Day gi thorom yawnaba makhoi gi school tamna lakhibani makhoina tonglakhiba gari aduga stationary truck amaga mi yamna sin lambi adura thengjanaki Madura Mahiru any edu like Napagamdana Kudak Shikibini. Accident Hoki Bamapamatuki Manak Lerama Muikiana, Taudu Odu Shoklava Muising adu Kudak Dubri Medical College and Hospital Pukatuna Treatment Taki. Lebaktiba Taudu Odu leikhidre Mahiru any edu di Niramali Rai Saitaragatu Amasum Simbangi Rai Saitaragamari Adu Soklava Manga Aduna Bian Hussein Zahidu Haq Ria Shaha Jennifer Hussein amasum Moidul Islamni makoi mangagi phibam haujiksu luna lairi haina hospital authority singna phongdorakli Loshilakpuni Cell Express tige to papamanamu CM gi defamation suit kakthanaba haijarakhiba Brinda gi wakat court na reject okre Minister Nangthoma Birena Brinda gi matakta thakiba lupa crore songaga yankha gi defamation suit kakthatpinaba thanauzum Brinda ni Impal is civil judge senior division na tharakiba wakat court asigi civil judge ke Nirojina Madam Sadi Madi Kanatabu Wakani Haina observation people in an application of the reject of credit. Judicial miscellaneous case of the disposed of Rogani Haina Kumsing English and Kundini took in a Bemer Tragam Panatoki order Mana Fondo Cre. Order to Salibata Kungamangada certified of Google in a Marie Napa Muation, a copy Pete no Hancre. Tanauzum Brindana Fondokiba, Nana COVID season of Gangani. Lockdown shoot Hamzin Mangani, drug Lord Chingbusu, a bail that Hadokibusu Gangani, Nana Manipur Mahangadori, Karigumba, am hector Tobangamba Yai, Aduminamak, Nahaki Matata, middle finger Woodley Haina, Fondokibu, Opam Sing to one ba social media platform singama the Facebook the Tagalakivani. Madugi make the Luang Song, Mamang Likaidi and Birens Yankamapan Apop and Gaurana. Lupa crore songaga yankha defamation suit the Tangalakibani. High defamation suit number 39 of 2020 bu order 7 rule 11 masum section 151 amadi order 4 rule 16 of Code of Civil Procedure 1908 ki makhada kaksatpinaba court wakatki
कोन वकत अदु नैनबग लोइनना कुमसिंग इंग्लिश इंगनी कुनगनी थुक अक्टोबर मरिदा हियरिंग साथखिबा अदु कोन हिरामसिगी मतंगना थोइदोकपु वाफम फोंदोकनिंगाय लेति ऑनरेबल हाई कोर्ट सिगुम वकत अमा थांगलखिबा अदु कानादबा नत्रगा मरि लेनदबा वाफमनि मदुना पिटिशनर ओइरिबा मियोगी खुतोंग साबा सुमनगनी हाइखिबनि पाउक्सी एसिन चलिबा थासगी कुनगा तुरत फोंखिबा पाउदा थनाउजम ब्रिंदागी मथक्ता थारखिबा लुपा करोड़ चंगागा यंखगी डिफेमेशन सूट कोना मरम सादि हाइना डिस्पोज तकरे हाइन इखिबदु कोस्ट लिस्टा अंडरस्टैंड तब वाटपदगिनि थनाउजम ब्रिंदाना माकी मथक्ता थारखिबा मिनिस्टर की लुपा करोड़ चंगागा यंखगी डिफेमेशन सूट अदु कक्थतपनबा कोर्ट थांगलखिबा वाकर डिस्पोज तकरे हाइगदबनि ओनखिबा सिगिदम नुवाइतबा फोंदोक्सरी अदुग हौजिक ओइनदि म्याम पाउ सिसु मतंग असे लुसिनजरगे अमसु म्याम पुन अनौबा अपडेट ngamiनसे